Nyanja. Kuvuga mu nka bakuta ngo rimwe kabiri gatatu kane. Kugenda bugira kabiri gatatu kane. Aha. Atani mutata kanyoni manjoni muyambara kiranga ndangalo mudana cha. Kamu kumana bona ko tani sakanda ko mwanzo. Ichoje muhongo ndisa tibasuma ni ngombwa kwitaba. Mwe wasi nabura niyo juru tugahoze babandi nyambo icogere sinigeze namurwa inkindikirizo. Yamwe bahu. Nimwe mucukije gatoya. Baganirira inkuru y'umwami wabayeho w'intwari bitaga Kirima wa kabiri Rujugi. Akaba ari we mwami wabayeho mu mateka y'u Rwanda waranzwe no kugira intambara nyinshi zitandukanye ubwo yaterwaga n'ibihugu by'ibituranyi. Ariko nanone yahoraga yicaye atoza ingabo kandi yari afite n'imitwe y'ingabo itandukanye. Akagira n'abana batoya batozwa uko ku rugamba bitwara kugira ngo umunsi yatewe azitabare. Nuko umunsi umwe asumirijwe n'urugamba ingabo ze zose zambarira itabaro kuko rwari rugezaho rugomba intwari. Oya nako Banyarwandakazi turabatumiye mwese ngo muzaze dutaramane mwumve ibigwi by'uwo mwami Kirima wa kabiri Rujugira aho bihurira n'ishyaka ry'intore. Yari mutatakanyoni majoni naho ndi munsi w'abo bama mutatakanyoni manzoni muri mashyanga ngano mudeni